kore ke ho whanga moa I he talamalo e whanua, mga he talawhatapu toa pek, whatapu atu wa mihen, talangata e te au whai tō mama, o kai a tā whainga maari e koe ni, ke whahau ko tae mo polokalama koe I atu whunga whanua lo au, ai o kou he ni pia mo palawhesa to ke tā sisi o lafitani, ke whahau ko atu e tā polokalama koe ia ki he wikeni, o ku whatanga pe e lava peke, o ku lava peke ongo le rei atu e tā polokalama ki a pina, peko whea whaitu te ke lava whanongo ai tā polokalamani, o ku iai ai taitani le rei mo taitani loto mawhana, kia teki mo tolu hono kotoa pe. I he taim tatau ko whiwhia ki taitani le rei, ai palawhesa ki he mananga koia, University o lo au ki Kenpela, Professor malo tau mau ai hodani, ko wilo ko pongpong ke pongpong I Australian, malo ngā ue pe mihena pe pe voki ki ngā I whatongia, o ku fuesia pe mihe University ko ia, lo au mo fefe palawhesa, fefe ha ke family pe mo University ke pongpong ini. Malo e uho I wawalahi, pea o tau whawhitai pe I tau ausia ai pongpong koe I Kenpela ne, mananga Kenpela pea koe hoa tā whoki a pea rana. Ka kou whamalu atu e tala malu e whanua, lotu pea moe a ko, ka whahau koe e tau polokalama tu whunga whanua alo au me VPO ena. O kou le leipe e uho I waulahi, koe whaifatongia alo au o ku whanonga pe neongo ai whetokaki ai moui no ngahi haa ka o ku lava pe ai ngahi whatongia, lava le leipe pe o kou le leipe pe ke alusiane pe moe family, pe moe kaulo au kotoa pe o kou lava ipe ula maari le reipe ai kahine princess ko la tu fui peka tuku aho, ine mai mo ako he ni pe ke kau tau whanua, whare amata apure mono ka inga Kenpelani, pe he foki ki e tala whikaulahi atonga ke Australia ni, ke tistu I halangi ngie ki he api ko hopo ono. Kumau alu peni ke alu ki he alati fukene waha ai whaha I kau oe, waha a koe ni ke tau ke mau alu, ke wau tatau pe mahalo moena ki spring, ki he aluatu ki he winter, ke momoko, whai tau momoko, ka ko ngai konga pe ia e tau moui, ko ngai whiriuri waki ia me ono aho kilua ai no whau e university, pe ku tau ke hao pe e koe lau afe, lau mano, lau kilu tau. Whafoke atu e uhoi wau. Malo pito, Professor pe ku pawhiwhia mahino ku lerei pe, ai whamiri neonga tau ngā unu atu ki he taimi momoko ko ni be lahi mangahi flu, mangahi puke ke he kulawa ki hao. Malo pe kulawa pe ke take mo lerei pe ke whahau ke ta plokalama ko ia ki he ahoni. Ko ngahi tuunga whoki ku iai pe mei tonga ko ngā whoku lere tau whare area I he taini me kulo tonga wahau ko pe ngahi pe mea I he tau whare area pea koe uhi ku ta lere whaka hiri wike e ta plokalama koe pe ngai whanki issue o ku hau me whare area o ku mahu inga o ku uhinga mahu inga I he issue taha ngahi issue ko ia ko issue ki he ki hono whahua la unga ki whare area e tokon paremia ke ko hinga ko pehe ko yongo minista e ua I he pure anga malolo na e whanof ke na ua I September wafe ua pena na toki osi me he halakanga minista I Sanuari wafe ua nima o pehe na ke kia hatohi whakanofo ia me he tui ange ku mau ai konstitutone koe ka vinga koe ni ku osi tahalanga I holope I he ngahi kulupu kehe I he ngaluope pe aku aloholo he ngahi social media ka I he ia te au he ni o kou hanga o ave whehu I koe ni ai issue koe ni ki hataha pe ku ma polokalama I he te miheni e ku mahu inga ki o mai ngahi viu ko te
me te motor te hang ha mo makai ki ai ko ne fo o ko ai fa tau pau ko nga so me ku ase nata no me maria blau se he ko nga to kala ma fo tan ata kononga me ai to tala no he ko ni studio ne o ta lere os pe te foki mai ha ko ia mahanga i mea tau pe he to tonu ke whahanga o ku ke whakaukau ke whahaki kapi pe whahaki ngā we ki ai ka koe ngā koe ngahi i mea koe nuk whahano lau ngā i holo me mea koe ngahi mea whakau me koni stuto ne i he tau wakai e tuki ai whaha whoke koni stuto ne koe mawhai koe ia me wafi hongo fulu ke whiri e he pare mea ai ne kau minista pea ke whakanofo e he tui ai kau minista ko ia. Ko sia ngahi keis ke he kuta os whanonga mai ai ai kau minista ko fotu uatu pe koe ke aha notari me tui. Pe koe ke malawa e ke nau hoko ko minista ko ngā kai oreva ke whakanofo o mai tohi whakanofo me tui. Koe tuku ki ia ku whakahoko ki hango minista e ua ko ini pureanga ki mua. Te futaimi looloa na e whai mai ai whanonga ko hango minista. Ka koe mo o ni e toki hawa mui koe ki ahata hai halai ahata ni koe ngā e awe ia ke komiti ai whare area ke nau privilege committee ke nau whai ngā he whekomi ki ai me ngā ongo whahai pea e toki o mai rewa ia ke whare area hataimi koe ko ngai ni tau tala noa te tolu ki ai oku malawa pefe ke minista ka pau koe ki hani tohi whanofo mehe tui o whatatau ki tau koni stuto ne e palawhesa ka te watu pe ke koe haha o wakai ki ai me maananga koe ia me universito lo au. Malo bito e uhoi wawau. Pea na aku toku whakatoka ngā i foene. Nai mea nei asia gai ka nagai ke ulau. Sia wau ki e fo i whakarea. Ka koe hanga kona o whakamatalai mai o toki mahino kia te au e. O ko umui biau ke umea i tō ngā, ia mea o ku hā mahino mai kia te au ke ne hanga o awe e ku tokanga, te u aru lewa ki ai o whaasio ki ai. Kau koe ke u angepe ko klawe ki mua, o kai ke whanonga au ke wharearea, ko ngā pe ko kai ke maha taimi mua. Mua whainga mea. Ka toki asipea mea i he ongongo ne hanga awe tokanga. Kanai awe he mea koe nā e kutokanga, kanai kai ke u alu ki ai ke u to e whekumi ki ai he weekend, Koe ne asia ke pepea, ko o hanga kona o whamatalai me ka te au. O koe ke uilo, pa koe haku whakamatala e whai e uhe wawau, Koe ku hinga pea kuia, o ku hange koe, o kai ke o ilo pe te u hau me he turi ki whē ke u tala noa ke he mea koe ni. E ko uhinga koe ne hoko e mea koe ni, ka pau o ku mooni, aia o ku tū whoke taimini e toi loloto atu e tau tala noa ka pau e whakamooni au pito. Koe u whakotū mai whoki eni, pea ka pau ko ia, pea e alu rewa e tau tala noa ki he fo i re volo make e taha. Ka koe tau tā noa i o whakotu mai koe ni mo mea nā whakatoa ngai e ne asi hake. Oku hange ko, oku asine nefu mai, ka aku fie mau ke tau whakamooni i mo tau ilo lelei, mo whakamooni i whakae ako, mo whakamooni i whakae lao, me i he pureanga, pe koe wharearea, Ka koe ne asi mai koe ni pea koe mea endia e ue wawau o kou no whau ia whakakau lahi ki ai, Kau au ia e toko taha me kamata anga pe koe o liliu wha politika re pe ko ke pāhia koe ia au, pe pāhia mua ni i hia pa koe ni i au nau lau mai ka te au. I e ku nau rea pe au i tonga he noa walu,
whahoko ai e ne awhio kuohala, tupo nima, ne whakahoko ai ai liri whaporikare o ko lotonga whai ku whatotolo toke tai tonga me me lahe kunofo ia te nisi pe mo profesa Futahelo. Ihe wafe, ihe novalu. Pia ma whapolokalama mamo kalafi ai pia whanonga futa i polokalama o mai e ne talanoa e ne uhinga te au. Ki mua i he noa walu mo e kuhanga whawhehu ia ai alu koen ke riri whaporikare. Pako ne au mai ke he noa walu kamata asi mai whahoko mai e he ne awhio tupo ono ai liliu e whakahoko. O ko lolotonga i tonga o ko whanonga o te ringa ki he reti o ai o mai e tō wholofola e tui o kou iai o mai a te nisimo Profesa Futahelo. Pe osko ia pe whae matālanga lima e futa ne whakaukau lia toa e whakaukau ia e umea matatau ia e umea makeke ka koe whoki mai ke upoini ka mata me noa walu hauai ki e hongo furu mo e kurea hanga tono pe i tonga e hanga heri riu ko nio whakatupu ai palo pare malahi ke he whanua he oku ikai patonu e riu ke mea nai finangalo ke ai tupo uruaki. He? Nei keike pe he matu po uruaki ke ua e whai ha sau pulu moariri more ke mamao ikai. Kako pe heni te uto e whoki mai ke e uhoi wawau ke utala atu ai uhinga ko e tau upalo parema ko ini. He? Te tau whoki pe ki he whoi sau pulu ko i he wafe hongo fulu. Ae be koe nā ku tau kawe i, pe ko kei tau kawe i pe, kako eni e uhe wawa. Nā ku hanga whakarea pe heni kautoi, o atu eni ke he whonua pe ke kautaki, pe mua taha pe e whanonga mai. Koe wafe hongo fulu, nā e ala ka kai koe ni mo e fo i fihi whakaata mai. Ulua ki, koe nau ai ke tau alu ke he te mokalati. Fo i fihi ata mai whika uloa ki ia. Ko e nau fia mau ke tau alu ki he temo kālati. Sai. Fihi ata mai whika uloa ki. Whika ua. Ko e nau whai taki ki he temo kālati anu sila mo Australia. Peko whepe whanua nei. Fihi ata mai whika uloa ki ko fia mau ke tau alu ki he temo kālati. Fihi whakata mai whika ua, koe fia mau ke tau whai taki ki he umea, na e to'o fua mai pe me muri, o haaki fua, o whakarere fua ake whanua, pe o ku fua honola, ko os whakarea. Ka koe kutoi ai atu, he kukamata ke tau sio, ki e nunua, o e tau tono no sai. Whika uloaki, whika ua, whika tolu. Tupunga i he halai uloa ki ko ai ke tau riu ke whakate mahalati. Whika ua, tupunga ai tau whai taki noa ia, to o fua mai. O ku hokore vai ai whika tolu, ko i kaike i loi he kauri riu i he wafi hango fulu ai mea ke riu. Ka ta haure vai ka tupo uloaki. Na e whinangala tupo uloaki ke tau to e saupulu pe kapi mo mono e whaunga o whakatatau ki he ene whaunga a ana. Sai, koe whaunga tau whahau ko ene whakamari ai tau e wafe ki mua o tonga pia mo Westminster systemi. Kauto aia te whesetesko ia. Ko ene hanga whakamari ai tau e wafe ho tau tala mo tau historia, pe mo Westminster system, pe mo ure me niti ai whakonistu tone, pe me federal government a Britania na e unu mai, o whaua ke tau konistu tone, not Britania, a Amerika isa. He ko Amerika pena sia ne konistu tone i ono poni mo Faranse i taim koia. Ne kia konistu tone a Britania.
Kana ne to mai o te to whakaukau a Britania, kamata pe me Magna, Magna Carta, kamata pe me Magna Carta he senturi tahatolu, hau ke Bills of Right, hau he taha ono taha fitu, pane to mare mo o mea he liriu a Amerika, na whakafonu ka atoa mai koni sutone. Pea whakamari rewa mai ua whe. Pea ua wau koe toi tala noa ke heia, he ta tala noa ke foi whakamari ko he ua whe. Aenia o koe ke ilo ke ai hataha ia. I he kauriri ua whe ngofu. Hala he whika mo lau konga, whakamore more atu ka tau tā noa mahina. Hanga nau tolo ai ke tauriri whakatemo ka lati, ula kia. Ua, hanga nau tolo ia o to o fua mai me mori. Tolu, tupunga he ula ki mo e tolu. Kari ke nau ile nau tolo ia mea ke riri. Kau ate whakau koe ni. Koe mea koe ke riri u, ke liliu pe he foi whaunga koe nai whau ake e tau whahau ai kabineti mo e whare area. Koe ke toka ngau ke whamau anga, koe koe isiu ia heni. Ko isiu he ni koe whare area mo e kabineti. Whare area, kabineti whakatahato kon. Se koe foi tolu ia. Nai whau e tau whahau ai whakatahato koni, kabineti mo e whare area, koe ai hono whaunga whakatau whahau o ko ui koe whakatau whahau. Pea koe liriu nei to tonu ke whai pe ai, he koe ha. Koe whakamaria Westminster system, mo u ere menite o te mokalati he koni sutone, pea mo e tau e wafe koe aki tau tolu. Koe kakai koe na nau whahoko e liriu e wafe hango furu. Whakamore more. Hala atake a nau mahino, ki he Westminster, pe koe tau e wafe. Pe kai kia ha nau mahino ki hono whakamari, pea i kai kia ha nau mahino, ke ai he whaunga koe a tau whahau. Sai kau whoki mai uhoi wawa. Talo e kamata riri umbo e tau whanonga mai eni. He kai ke utoi alo whakalau ai ume a kua hoko. Ka koe ku whakamaa opo en ki ai. Ka pauna nauhanga o liliu i he whaunga a tau whahau. Ke nau ilo ai fo inati fo poto. Ke hu he awa fo poto. Pe nau ilo fo inati tapatolu. Ke hu he tapatolu. Pe nau ilo tapa wha. Ke hu he tapa wha. Ka pauna nau ilo ia. E si ai upara parema koen pe e he ikai hoko o mea koen o kutoutou hoko. Pana aku o sirea pe au ia i he uporo kalama he wafe he maa valumbo he hongo furu moi maa no pe fofo alu kitonga. Tene whakatupu ai upalo parema fo o ia. Pegi ke siwa ai whonua ai. He koen. Kau ate tāno koen. Koe umea kono hoko he taimini. Talu me wafe hongo furu e uhe o vau. Tege whaha tau ia. Tege whaha whanua kovi ia. Tege whaha tā mate ia me wafe hongo furu ki hen. I wafe noa ono, tege whaha whanua kovi, tege whaha tā mate, tege whaha tau ia. Koe tutu pe ia nai whai. Sai, koe hae mea ko ulawe ai ke umea koe. He koe liliu ko toa pe nai whai he tau e wafe, nai whai e tā mate. Nai whai e ngā ehu tau. Nai whai e whakawhanua kovi. Koe whanua koe ni nā tau tupu ai. Nai i kai ke whai ai liliu mo e saupulu, mo e kapi, mo e mono merino. Nai whai mau pe koe tamate. Nai whai mau pe koe tau, kai toki lava whai fai saupulu. Sai, koe hamea koe ka anoa pe he ai. He ku mahu inga ke tau manatui, koe whanua nai matua i nai whai he tau, ke tau ngā unu me he fai saupulu e tā,
o ku lava whakarerei pia tau ilo ai o mea ke tau ngā unu. Talu me wāwhe ngō fulua au ke ahoni. Hoko u mea, te ke whahatā mate, te ke whahatāwe, te ke whawhawhanua kovi. Ka koe ha. Koe uhi ngā pe koe tau wheinga, ke tau alo ki he fo i mea, koe tembo kālati, pe koe tembo kālati ka kato, ka oku ikai ke i he whau ngā ia, ai u mea katoa oku tau whia mau. Ka mata pe me wāwhengo fulu hange ko kulau, poini ulaki, poini ua, poini tolu. Sai. Patau kei whanonga mai aki pe ia. Tau kei whanonga mai aki pe ia, pe te me whakatupu mau pe ai uparapara. He koe hae whaunga whakatau whahau. Koe hae whaunga tu i whakakonistu tone. Oku ke hea me he whakatemo kālati. Oku ke hea me mea whika uruaki, oku ke hea me mea whika ua, oku ke hea me mea whika tolu kou lawe ki ai. Koe whaunga whakatau whahau, koe tau fixe wharearea, i e fo i whaunga koe. I e blueprint, i e fo i mape koe nei tā e tau whahau. Koe tau fixe kapneti, i e fo i mape koe ia. I e fo i kupesi koe ia. I e blueprint koe ia. He kua si tā i e fo i original map ia, e fo i mape mahino whika uruaki. Pea koe fo i mape koe ia. Koe whakamare ia o Westminster system, pea moi u ere menito e te mokalati, ae nae relevant pe nae hoa mai mo e tau whaunga wāwhe o tau hau aki. Koe fo i whakamare ia, he ko tau whaahau, na e oange kia i e poto, pe koe poto hāno whainga ui e koe. Ilo mo e poto whakai o tua whakai, universi whakai haa. Koe kutara noa maupete utara noa ke he mea e tolu koe. Koe ilo pe koe poto whakai o tua, ilo pe koe poto whakai universi, ilo pe koe poto whakai haa. Pa koe tau whahau o ku kakato ai o mea koe. Pea ko kuhinga, o koe koe pehe koe ai ke whakalai. Ko kuhinga e ku tala noa pehe, he ku o mai mau pehe historia, ai tangata pehe he historia pe koe whewhine, ke ne hanga o tā i mai ai alu ai civilise me he fo i kuonga ke he fo i kuonga. Ko tau historia ai tau wafe. Nai o mai i ho tau kuonga mua ho tau kohiri ai tangata ko aho eitu matupua. Ko ulang tui tō ngāia. Ko tangata nei ulang o mai ke ne tā i mai ai kuonga me he pure anga hau o pulotu mai pure anga hau o manua i he tau fo i liriu mai me ai ke pure anga hau e tui tō ngā. O ku pehea e tau mea. Pe aku erewe ngai whaunga nei tai e aho eitu mo kauhala uta me he haatala whare mo whare wha. Na tau haurewa me ai, ake fo i whaunga ko ia. Pako i tau wa mai ka te whakotu koe ai haatakalaua. Na i kei ke to'o fo i whaunga nei tai e aho eitu. Pako i ka noa pehe e uhoi wawaulai ke tau sio ki he whonoa, he kai ke hau koe moho poto na ke ako ha university, na ke tau pe whiha ai, ke hau koe o tala mai koe mea ia, i kai. Koe mea na e whau he lau ia whe tau, na e whau e ho tau haa e whiha. Tako tau wau mai koe ke he takala wakau whoki mai, na toi whai e fo i saupulu, kana nau hanga pe o puke fo i whaunga whakaaho e tu, ke hoko mai ake he takala wā mo i tui tonga, tui hatu i lalahi lewa ia e ua. Pako i tau hao koe, kata, uhinga e kutala noa pehe i he koe whonua na e tala noa i pehe. Uhinga e kutala noa i pehe i he na e whao pehe e whonua
Pena whau e tau whahau pe hei o toi whoki he tau e wāwhe ke whakatonu tonu, kai tonu e tau whanonga. Ko pau ke tau whoki ki mui i he loloto ngā, ke tānaki mai ke huroi mei mui, ko uhinga koe kui koe ono a hoe koe māma ono pōe. Ke ne huroi mai whakapo uri ke tau alo ki hau. Ki he ono hau. He māma mai ai hau mei mua. Sai koe tau hau koe ke he takalaua ke he tukanoku polu. Toi hoko e fo, koe usau pulu koe ni. Ringi toto, tau. Whai e u tau, neongo nei, ia u tau koe tau sisi, ia u tau koe tau lalahi. Kamade e u tui tonga. Tinge wha kamate ia eni. Koe whanki mea konu hoko koe ni, koe whanki mingi, piri mea. O koe ke neofia ia ke he tala noa i ho tau historia. Ka koe whanki whihalaki me he fwoi whihalaki nai whai he ua whihongo fo. Koe tau hau koe te kata whoki e uhe wawa. Tau hau koe te tuka nou polu. Toi whai e fwoi sau pulu ai mawhai pure, moi mawhai. Kai ha, kai kei puke te fwoi whaunga koe au e itu matapua. Ai ulang tui tonga. Liriu e whatongia, liriu e uho e whakalere whanua, kai puke pe fuo. Pa tau toi hao rewa. Te kamata rewa tau fwoi tau lahi, me senturi taha walu o tau whanonga mai ai. Hopo mai a ulukarala whangu pō, ulukarala whika uaia. Me hanga, toka mai ngai fwoi hala i riu kawa. Pea mi wawa. Ma puna e tautahi, ma puna hake a tupoutoa, e iki a tau whahau. Pa nau hanga whakatoka mai, ka nei keike hanga hata ai a mahi noi, ai mahu inga, ke puke fwoi whaunga koe, nai pāpāsi mai me aho e itu ke he takalaua, mo ngā motua, hau me ai ka ngata, tuka nau polu laki. Peko ne hau koe ia, o au mai koe kia ulukalala whangpō. Fie mau e ulukalala whangpō ia, ke veteki kotoa e fufo i whaunga. Ko ia na ne hanga kamata mai hono ue e whanua. Ka kia hane mahino ia ulukalala whangpō, ki he fo i mea koe ni nai whai mai mei mua. Hanga ia tau whi ai ave inasi, ai tuku hau, awawau ke o mai koe ke tuitonga. Hanga ia tuku se u mea lahi. Pea koe ia pena ne whakatutu ke whai fo i riu kawa. Ai fo i whakapōngia tuku hau. Pane ngā o aki rewa no te hina, ko tupou niua. Tupou niua. Ka sio ke mea koe, kai ke aha whakaukau ia a ulukalala whangu pō, ke mea koe na ia tau whahau. Whe mau pe ulukalala whangu pō ia, ve teki ai pure whahau ai tuitonga takalaua mo kanoku polu. Koe uhinga ia, o fo i riu kawa. Ai fo i kamata koe e whangpō mo tupo niwa. Koe fo i riu kawai, me i haangata tupu, koe kau haangata tupu en. Koe haasisi ia o haangata motua, o haangata. Kono ki haasisi ia. Na nau tupu na toru, whauia wapa. Whauia e tuitui o. Koe alo ia o mataere haa mea tui kanu polo no whaa. Sai. Hau ia mo vuna. Vuna ia koe tau kete ia o mataere haa mea. Haa vuna mo tuitui ohu, ko tuitui ohu, ko vuna o lahi e mataere haa mea, nai whiria e tui kanoku polu. Pea moe isa whiria e haa ngata mo haa kanoku polu a vuna, a mataere haa mea, si ia vuna ke tui kanoku polu hoko ia, he bekia, he hala e nau eiki. A mataere tua piko, havea mataere. Pea, i kai ke fia maaria ke a vuna, ko tamalahi hakea. Haurewa vuna ia mai ea foha o mataere haa mea, ai koe nei tui kanoku polu, a tui ohu na mai, ai koe ka matai haa ngata tupu, i vavau. Na mai rewa na tolo o whaere i rewa,
e tutu yohu a ulukala mafang. Ulukala ko eike a ulukala fang po ko na ne fairi kawa. Fava eri kawa. Ko foi faunga sai. Ko iri kawa ko kamata ai e taburi kawa ko iri kawa e hanga tupu ko ya. Ko ene feinga ke ne hanga o veteki ko to e fu faunga me tu tonga tu itakalaua tu kana ku polu boy ho eiki ko to pe fonua na e ke tui ki he pure tua. Aia ko foi iri kawa sai ka fok mai ka tau fa. Ka whanau nau tāna. Tupo rewa tau whahau ia. Ka whaiwhaka fo iriu ka whawhao se tau whahau e tau pia mo e tau tahi pe na e kamata mai e uru ka lala mo tupou niwa. Pia mo tupou to. Ai tau whahau o ngāo e ake tau tahi ko e awa wao mo hapai o whai ake iriu kawa. Ko e tau tala noa mea mamawhai ni a tau tolu e uhoi wa wao lahi. Ko tau kanoa mea mama faini. O koe tau kanoa ne whanki mingi piripiri mea kona ku hoko he tai mini e koe whanki. Professor ku koe iango mai a tope? Ko kei asipe ia. Ko henga e ko tala noa pe e ue wawau. Ke tau sia pa koe hae tau mea ke whai. Sai. O si koe wheri uka wa tau whahau. Kei ke mau e tau whahau e whakaukau a whangupō. A uka lala whangupō pe a motupo niwa. Kei ke mau e tau whahau ke veteki katoa. Ke mo vete au pite foi sistemi o to e ai hato e whaunga pehe. Ko uhinga ia uka lala motupo niwa. Hanga tau whahau o se wheri uka wapa ne o mai rewa e konistuto ne whakamui minista mono ngahi ere menit whaka te mokalat ke ko sila veke ai. Pane hanga rewa, ko poini mahu inga ia koe ki tonga. Ko poini mahu inga ia ki tonga ki hataha pe i tonga o i kautak whaporit kare. Na ne hanga rewa e uhe wawau, o tō mai tau e ua awhe, o la langa mo la lava aki. Ke lava ke tau whanonga mai, pia mo ui a ono pō, pia mo ui mai pe monoa. He koe whanua na e te eki ke pure ke hea. He nai hanga he tau mātu ao malo i mau pe ki tau tolu ke oe pure ke hea ki tau tolu. Pe nai malo i mau pe ke oe ri aki whakaluku fua ao no aho. He nai matua i pia nai tō e kakawa mo e toto o e tau whanga kui ko inga ke tau wa umai ke ahoni. Ko pau ke whai e whahinga mahino pehe. I he mea koe, ko tufunga whanua, whakalo au ene ko kāno atke. He koe mea ani uhoi wawa. He kai ke tau o ako pa tau at mo tau poto, ke tau liliu whaka au furi ake whaunga. Ko tūko e whanua. Ko mea ko toa pene whai he tau mātu a mo e nau whatu e whanua mo e nau tau mo nau pupuha mo nau toto mo e hape mea na nau rea aki. O ku pipikia he akau o whanua. O ku pipikia i he kere o whanua. O ku pipikia he ea o whanua. Pei ke hau koe mo poto na ke alo ako ho profesa mo to ke tā ke aluatu pehe fo i tau e fia ke aluatu ke veteki ake fo i mea koia. He hoko ai mau lahi ki he tapa ke o e mo ui ai kakai. Oku loloto au pite tau tānoa tau tōke o tau whanua. Pe aku fie mau ia ke o te tau whai taki horo, mui horo ke o mea. Ko o mai e hai, ko o mai he whanua me whē i kai. He koe tau e ua whēu te kai ke tau area pe tau vei pā mā whanua e mā mani nā nau pure i pe nau tolu he tau e ua whē ko tau tolu pe.
ko hinga ia ai mamahi mai mate aki ai fo moni me akoia ke tau ke lava puke ai tau fo tau ataina ko me ia ko sovereignty ka no fo ga ni ko mau e mau tau ataina na to atu ai pure anga hau Britania mo fe ka mau tau ataina a sovereignty talo ni e tau sovereignty he tau e wafe pia ko ngau e ko konga he ngau e mahinga ko fai mo au ke whakapapau i o ku tau ke nofo he foi tau ataina he tau e wafe neke ke tau o mea tau whahau i kai neke ke o mea a kirisi ko uka kaipe na na o mai ke tere mo whakasani e foi mea koia ke hoko mai e tau foi whanonga sai ka koe tau ka whanau no mai tā noa ka whafo ke atu ko tui peu ke a mea ke wham ke tāna ke mai ko ku whanau no o peheni ko novo sio talo ka mata i riu mo e kui tonga ai teke ko ni whate makalati na aku iai he ku tupu hake na aku i ate nisi o korange a kirisi ai ko whenga ke tala noa e hamo na aku wāofi mo a kirisi na ako stiuteni au afuta na aku sio hoku matapa whanonga o te ringa pia whakakaukau mo wawanga aku ata mai ki he mea koe ni whai mai ko awene ko unofo muri o te gaipe ke to'o e ku tokanga e ku attention mo e ku mahu inga ia he mea koe ni sai koe ku whakarea peheni uhe wa o whea mau ke whai e sau pulu whakavave au pito ke mea koe ni o ku ke tala noa mai koe sau pulu whakavave ke ta ofi aki mo whakasisi aki ai uparo ma koe ni talu e ne hoko me wafe hongo fulu ki a honi o kou sio atu au koe ola lahi taha pia me he foi sau pulu kona na whai ko hono veteki ai u whaunga whakatau wafe a tau tolu na e os whao i loto ai go ui koe whakatau whahau he koe foi whaunga pia na e lava whai to aki ai alu mea aho eitu ke takalaua mea takalaua ke tui kanoku polu mea tui kanoku polu ke uluka alala mea uluka alala ke tau whahau koe haa mea kauka mui ai ke whakakau hataha e ahoni koe ke ne ilo e ha mea ki he foi whaunga na ne lava tataki ki tau tolu he tau e wafe te whanonga mo mahu inga ia ange he whakamari ki he tau e wafe pia koe anga ia koe ku tānake at ke umea koe no koko o au mai ke he mea koe na mo umea koe o smata ai hoku mata o kou wha lawe ki ai pia o wha lea whewheka ki ai ka koku whenga ni ke whawhiofi mai ua wa o ku whie mau ke whai e saupulu pia koe saupulu hange pe koku wharea e tanga ai porokalama ki mua ke whakatonu ai whoi whehala ki kone une whakatupu e tau hoko mo e tau whehangai e whehangai mo i uparapare ma koe ni pe koe foi whaunga ne taha sau ai foi veteki anga pe kono whawaiwai anga mea koe ni koe foi whaunga pure koe na ku hanga whau koe foi whaunga pure koe ni ko o si hanga whau ko e ku whau ia ke veteki aki ai mea koe ni ko o si sio ai he tau hau koe ni mehe wāwhenga furu pe te ne lava e ia o whakasisi i mo veteki ai foi whaunga pure koe ni nau whau ka lawe whao se at ke whaunga pure koe ni ko o si whau koe uhinga e ku whau koe kore mai ai ho eiki no pere ai no pere e tāke te au na e amanaki ke alu ke whewholowholai mo e tui pe koe ne whetutaki mai koe ne pe siwa o ku ke sio hifo ki he ngā ue koe na mau whai ka koe ke u ilo e au po koe haa me ai ke u alu mo ia ke he ne awhio ke ma whewholowholai
he ku whaha mai ia ene whaamu ke mawhi wholofola. Koku tā noa atoe. Pautalanga rewa. Toko mai ka te au ke usio, ke usio ke ripoti na ne o mai e nau ngā ue na e whai. Pautalanga rewa. Te hoanga o atu ai foi fodu whakaukau koe ni ke alu mo ia, ke mea mo ia ke tui. Na hoanga rewa whao e foi whaunga pure, koe kusio ia e tokoni, ke foi whehalaki koe na e whai he wā whehofu. Koe kutoku foi whao e ha whaunga pure ki tonga, na te keke whaunga pure riri whaporikare. Nei tala mai ke whaunga pure, ka na keke o ngoi au ku taimi ke whaunga pure. Na ako whao rewa ai foi whaunga pure, pe o kou whakapapau e veteki a kia uparapare makoni ku kau hawai wā whehofu. Moi foi tono no, pe koe foi whehalaki i he wā whehofu he sau pulu koea. O wikai ke utoe vei ua e lawa e foi whaunga pure koe ni o whapuripot tatau. Ai o mea konu mapuna mai o au ke o ngongo kona o ke o mai. Sai, ka oku peheni. Nei keke u whee maa o au ke toi fau e foi whaunga pure ke a tā, mei he no perepe kia tui. Ka nai toi whaama e egi no pereka te au. O whaamu ke talanoa kai mo hoi ki no pere, ke nau poupou a e foi whaunga pure. Sai. Ki ke uilo, te gai ke utala noa au ke o ki no pere pe kua ha. Pena eswha ne whemea aki kai mo o ki no pere. Tupunga e uho i wawau koe whaunga pure ia ko osi i e awhni mai o e ki no pere. Kai ke alu hangatonu mea au ke tui. Aia, kai ke uilo pe o ko osi alu mea o e ki no pere ki e kau no pere kai ke ulawe. Kaku peheni. Hei kairewa toi uhinga ke te au ia ke Ko tui pe mahalo ki io koe ni kou toi huatu, he? toi. Io, ta koe kau toi foki mai. Aia, tupunga koe he kai keu toi lava e au ia o ave hanga tonu ai foi whaunga pure ki he tui, ko hono uhinga he ko osi e awhnima he o ki no pere. Ka ko wha apa e he o ki no pere, he koe na ne tala mai ke o ange haku whakakau ki he ne ripoti. Whaurewa e au e foi whaunga pure. Ko ia ai o pehen lewa e whakau e uhe wawa. Ki foi whaunga pure koe ni. O kou wha, ai ni kou tānoa kei. Ko e ku whakarea ke hoi ki no pere, pe ku nau o si ngā ue ki ai. Ka paurewa o ku ikai ke ngā ue ke e kau no pere. Ko ai foi whaunga e ua, ke whenga ke whakaa ua e foi whaunga pure. Ko no whakafau ke he eiki pare mia e aho ni mo ne kabineti, he ku o si sio ai no pere, pe maharo ku o si mea kei makau no pere ke he. Pe ko e ku ave hangatonu o alu hangatonu ke he tui, ka koe mea pango, ku o si sio ai hoi ki no pere, ko si ilo eki. Ko e foi whaunga peta, ko e ku ave hangatonu e ku whaunga pure, ki eiki pare mia, ke nau mea kei pare mia me kabineti, pe nau toku whaiteri hai, pe koe hai nau whakaukau, pe koe nau rii ka pawe, pa pau nau pehe ko mea ke whanga ngau. Pe ko e ku ave hangatonu pe ke au ke tui, nengo ko o si alu ke hoi ki no pere. Whawau ke atu hoi wapa, Malapito, palafesa ko tu ko e whamatala koe ni i halafononga ko ke whakatala noa ki ai o kumahu inga apito. Pe aku lava ke tuku ia heni ke ngā ke lava o pai ki ai ha rewhia ki ai he matore kakai ko ngā ke tau lava mao e mahino ke tuku au mai o e anga o e tau tuunga ko kui ai e tau nofo. Tatau te fito ke isiu koe ni whai ki ai whakatala noa. Koe kupu fogeni, hange koe na ku whahane nai, koe winga he koe ta polokala maa foki, ta nofo mai, na ta lere mai o mai ki he konistuto ne, o ngata i he kupu ono nima, fitu nima, a ia koe ta hautu o waia, ki hono wakai. Koe kupu koe nu whai kia tala noa ia, koe ni koe kupu nima taha ua, nima taha kupu si i ua. Ai kupu koe nu whai kia
ai tala ai isu ko o hake pe te wan be holo ia tu pe ke to whakafoki ki ai tau whakakau. Ai ko ai na ta os whakalaka mai he kupu ko ni mataha waka ko ngaka ne hoko ko ni ai isu ko ni o kuhange ha for example le re ia ke he tau te mahino ia ngai ai kupu ni mataha wa. Ai kupu ia ko tu ko ki o ku monuka o ka pau na ke kia he tohi whanofo me he tui. Ai o ku pehe foki ko pau ke kau atu ke kabineti e pare mia mai kau minista ke he ko ia kua foko tuu e he pare mia pe a whakanofo e he tui. Ai ko fui whanchini e ua ke he ke na ke tala noa kia he taimina ta tala noa ke kupuni mataha. I le whapalangi foko o ku toi mahino ange i he rea whapalangi ke he koe o i whakatu mo i whakanofo. Ai ko wase konga ki la lota cabinet shall consist of the prime minister and it starts are the ministers who are nominated. Ai ko e whakatu ia ko as whapalangi whake ko nominated by the prime minister and appointed by the king. Ai ko nominated mo appointed. Ai ko no whakatonga ko whakatu mo i whakanofo. Ko ngai ni professor ko de hanga whafoki mai ki ai da tala noa ko nga ke ta ki foki ngai ke ni mataha wa. O ku nga ko ai tai metaha ko ni I o ku nau tala noa ki nau tolu. Even ka pau ke kia to whakanofo. O ku ke whakakoni stu ton de pei he na o sili liwi a wa whengo fulu ke whai pehe pare mia ke ne whiri ni kau minista. Pea o atu pe ke tui ke awhio ki ai ka ku ke te whea mau hatohi ia ke maha tohi whanofo lau mai e whai tohi whanofo ko kuhinga au kia o kuhinga pe he kupu ko ni ho wakai ki ai I ho toe wakai ki ai he kuta os whalaka mai me kupu ko ia pe ko ha isi wen ke whaha tokanga lahi ke te whakamahino ange kupu ko ni o ka pau kai ke tuku ke he ka pau ke o se ange tau tala noa a tau tolu ke mea koe ni. Pea whain atu hake na iai pe tohi whanofo ia. Pea koe palo pare mai ato koni pare mea koe ngahe koe na o mai ki pare area. Ka na e whai pifo ke e whakatala noa me ni ihi whai ke e whakaike eke. Manau pehe ke kore e he toni pare mea ke sea e whare area hana taimi makehe ke ni whakahua e whi launga. E kia ki hanga he sea e whare area tukuange ke pai ak pene whamatalangu tu ko pau ke ne atu mo ne whamaoni ki ai kai lava ke tari he sea ke hoko ia koe konga angen taima wahi whare area ke ne whai e la unga koni ai ni koni os whakahu o prosesi ai I he whonga ngai whare area ka te uatu pe professor ki unga ki tato ki holomui ke kupu ni mataha ua ni mataha kupu si iua ke toi wakai ange ki ai I he ne tuu koni whatatamo isi koni whai talanoa. Heo, koe ta hau whukeni ki he whakai ki he uho. Koi. O I tau kala noa koe ni ki he upalo pare mama ko ni suto nepa. Ko ke hanga o mai ai fo I kupu ki he uho o I palo parema pe ko uho o I lao tau ta noa ki ai. Ko kala noa koe ki mua ane nai ko kala noa atu ki he fo I tuku au mai mo e fuo koe o I palo parema. Pe koe fuo koe o I konistu tone pe koe hape whahinga kupu e lava o ai ki ai fo I fuo na kala noa ki ai. Sai, te wadu ai a kala noa koe. Koe palo parema koe o ku hoko koe o whai ai kālanga. Pea na e o si hoko mai o me ena ta polo kalama ke na aku stalatu e awia ai fo I fefu siaki I he pare mia mo e kabineti pea mo ene afio mo e whatato koni o iai ai tō keke. Pea kuto e asimarema mo e sea e whare area o ku iai mo e ngahi mea o ku mahu inga ene whai whatongia I he fo I tala noa koini. Aia pa koe uhinga koe u kala noa ne nai. Koe uhinga koe whaunga koe o whare area pare mia mo kabineti.
Whatahato koni mo ne awhio. Ko uhinga ku o si whai e liliu ia o whihalaki me fo i whaunga ata o whahau. Hangarewa e ia whanau i mai upalapare mako ini. He? Koi. Ko upalapare mako ini o kai ke pe o ia we ko fo i mana ni ko hoko o vare pe ku to fo i palapare ma fra tubu refonua. Ikai. Ko whenga koe ke kala no atu. Ko ume akon ku hoko ko ni talo aluhake ai kabineti na toki osi. Mo kabineti ko Samuel Chris Pohiva. Foi kabineti e ua me pure anga e ua na hanga o fofoa i mai e umea. O hanga ai ai kabineti mo paremia mo ne afio mo whatatokoni. Sai. O kutupunga ia me he cause and effect. O kui kai kia hame aia koe tupu hake pe ia pe he nei whakatuputupu re whanua mai. Koe fo i mana. Ia i pe mahale mana i te alukita ka tangata whamoi mahake pe koa. Tangata lotu. Hao. Ka kokuhinga koe ke tau tānoa koe ke whaunga o whakapolitikare. Koe tupu mai e meihe. Kai kita au whea. Ta whauki mai ke whai kupu ni ma whihaka, ni ma taha. Ni mataha. Sai. Ko whai kupu ko nā kono whakarea whakatonga o kupehe. Whakotu nominate. Eh? Koi. Whakotu uatu nominate atu. Koi. Sai. Whakanofo e he tui. Eh? Koi. Ko whai whakarea whapapalangi o kutala mai appoint. Eh? Koi. Koi sai. Ko whai whakarea whakatonga o kupehe whakanofo. Eh? Koi. Foi whakarea whapapalangi o kupehe appoint. Eh? Koi. Koe ki parapare ma whakariri urea ai. Eh? Koi. Ko appoint ko e te hanga o whiri. Eh? Koi. Koe ku whiri ko e solo ko e ku CEO ko hanga appoint ko e whapapalang. Eh? Koi. Ko hinga ko pehe o ku parapare ma. O ku parapare, koe ke ilo ipe ko e whai whakatonga pe ko e whai whapalangi o ku parapare ma. He kui kai ke hoa e whakatonga o e whakanofo mo e appoint. He? Koi. Malawa peke ke talamai e ko ia solo o ku hoa. Whatatau ki ho o whakauhinga a koe. Ka koku hinga en literally ka pate tau ai whakafo i rea. Ko e whakanofo mo e appoint. Ko e appoint ko e te hanga o whiri atu hataha. Ko e te whiri atu ko e hataha. Pe aku whairewa fo i o wau whakanofo. Ko mea ia o ku mui mai ai e uhoi wa wau lahi. Ko e whatonga e tānoa. Koi. Tala mai he whakatonga ia o ku whakanofo. Aia ko e fo i o wau ia o ku mui mai ia i he whiri, i he appoint. O ku erewa fo i parapare ma whakatranslation ni ai. Ko whea o ku mooni, I don't know. Ki ke ilo ia. Ka koe konistu tone tau toluna e tohi whakatonga. Koi. O ku ikai o ku hala e pehea. Ai ke tau whakatonton ke whakapapahalangi he ko ia o ku mahino ange. Sai pehea mahalo mahino ange ia. Ka koe fwoi whakare ai a ku pehe. Ai ke mahino e whakapahalangi pia mahino e whakatonga ka koe konistu tone na e tohi whakatonga. He? Aia ka pau ko e tohi e na e tohi e tau whahau mo pe i kā ko e ikai. Na e tau whahau mai whoke fwoi mea ko e naki mui e. Aia pako hai e kau translation ko e ka koe hanga e ko e ku tānaki. O ko ikai ke tatau a appoint pia mo e whakanofo. E?
He ko haina ne whiri, ko appoint ko te whiri. Sio ku hala whapapalangia i e ku hinga aku. Ko haina ne whiri minister, neke ke whiri he tui, ko hame ko ai appoint. He? Koi. Ka koe whakatoa ngā ia, na e whakanofo. Aia koe fwoi me ai au whea mau ia ke whahawa kai ke. He koe me au pen, ka pau te tau ai e whakatonga. Tonu pasika nge kia te au ki he uhinga o mawhai pure o tui. Mono parakative power. Ai fwoi whakarea whakatonga. Whakotu uatu, so koe whakotu ia koe nominate tonu pe ia. O koe koha whiri ia, koe whakotu. Koe nominate, I mean, koe haka no whiwharea. Koe whakotu uatu, koe nominate tonu pe ia, koe kuhingai taranoa. Kono whakotu uatu, kono nominate, sai tonu e. Tonu e whakapalangi. Hau koe ki he appoint ia, o ku hua whairea whapapalangia koe appoint, pe koe nominate, o ku huia i he konga ulua ki. Koe nominate pe koe whiri, koe whakotu, pe koe whiri. O ku nau tatau na do ade nominate appoint. Aloa te appoint, tatau ia moe nominate, tatau ia pe moe whakotu, tatau ia moe whiri. O ku nau kakainga na do te ke lawa pe ko o ngā oe akia. He? O ke whatonga e solo. Koi. Pe koe whakanofo rewa, it's different. O koe ke tatau e whakanofo e moe nominate, moe whiri atu, moe whakotu o atu, ai whakanofo. Koe whakanofo ko hono kāpua ki, mo hono whakangofu ai, mo hono whakaio i e mea ko ia. Mo hono whakamawhai i pūre koe. O atu e mawhai ka koe. Kehe au pito ia. Koe fo i o wau ia, o ku whai ia, after the event. He osi ai mea, ai whakotu u, moe whiri mai, moe hape. He koe fo i process, koe fo i mea koe hala whanonga, o koe ke pehe pepe osi i kai. Koe osi e, ai whiri, ku osi ai whakotu u, o ku osi ai nominate, o ku osi ai appoint, pea whai rewa whakanofo. Koe fo i o wau whaosi. Eh? Koi. Aia ko mea koe ka pau koe mea koe ni o ku mooni. Koe ke uilo pe ku mooni koe tau rotonga koe na ka pau whai ngā ue ki ai. Aia nai whai fo i whakotu u, nai whai fo i whiri, o yongo minister koe nā, nai whai hono appoint, kai te kai ke whano whakanofo. He koe urea koe niu a hake whakatoa pe a awe ke whaita whaaki koe, ko hono whehala ki koe o mai ai nominate, o ai moi appoint, o kuna uhinga tatau pe naua. O whakawhai, kai tau whai hono whakawhai ke he o nai he whakotu o moi whakanofo. Eh? Koi. Koe pe o mea e appoint pe a whai aki pe ia. Ka koe, te whiri pe e ki kai ia, pe koe ke te whaha o wau ia. Koe tala noa koe ke ho wau whakanofo, koe fo i issue ke heia, koe fo i o wau ia. Hono whakanofo ata. Koe mea kotoa pe koe tau whiri, ha mea ka kuiai e fo i o wau, pe tau whai ahano whakanofo. Koe whiri koe kakai e kau whare area, kantiteiti o na humai, koe fo i whiri pe ia. Whiri e mi he toko lahi, so o mai rewa e tau tue tānoa rewa, ke rewa whiri e toko lahi, electia. Me he whiri ai toko taha, appointia. Koe mea kou ke itala noa, ai koe whiri koe kau kantiteiti whiri ai toko lahi. O kui whapapalangi koe elect. Koi. O mai a koe ki loto, toki whaire wa hono whakanofo. He kuna o mai o whaia, ai o wau e nau whakapapau, koe mea e kui koe whakanofo, koe toki whakanofo, he kai ke kantiteiti ka arewa o hao whai ho whakanofo pe ko ho fuakawa. Ta tau pēmwe, he kone taimi koe e tāria he tui,
o whakanofo o ku whai rewa fua ka wau tau whai o he ku mahau inga mo mea ko ia. O kai ke tau tā noa tau tokia. Ko fua ka wā ko ia whangatuku ia o iu wau o whakanofo. He kai ke ministata e whai hono whakanofo pe whakafua ka wā i koe. Ko ke tari whakonistu tone, fe pakia mo lao whakaristiane ko pau ke whakafua ka wā i koe i he malu o tua mo tui. Ko mea ko fua ka wā ko mea whakaristiane ia ne whahuke konistu tone a mamani. Ko fua ka wā ke o tua pe mo tui. Ko i leki koe ka kai koe ne whiri mai pe, ai taunga kai fo he kai ke pehe e na i leki. Ko whiri e ko ia i he uhinga whaatonga ko hinga ko whiri ai toko lai. Ko taimi ko o kai ke pehe na hanga i so vareni o i leki. I kai. Ngā wea ke toko lai. Hanga eia o appoint, o whiri. Me he mawhai o lunga ki lalo. Kono whakarea whapalanko appoint he tui. Hala whakarea whakonistu tone ia foi translation ia kuhala. Tonu ia ki he whaunga motu a. Before ua awhi hongo fū. Ko tuina ne whai ai whiri. Ko e nia ko tui o kune whai ai o te whai mawhai pure ai whakanofo. He? O ke whatonga. Koi. O ku maari au pito e tau tāno a mea koe ni. Sai. Koe u mea kātoa koe ni uhei wawau. O ku uhinga ia me he foi movete ai foi whaunga whakatau whahau i loto whare area pia moe loto kabineti. He? Koi. Pe o ku asia e foi whaunga pure koe. Uhinga ia e ku whau koe e ku foi whaunga pure. Koe ku hanga o muimuia mo sio kotoa ke he uparaparema mo ne tupu maeni ke lahi koe foi movete koe whaunga whatau whahau. He koe tau mo aia o kau tu saupulu koe e ua whengo fulu ke nau. Koe nau tau mo ana tau ria ke veteke foi whaunga whatau whahau. Pe he nau tau ria koe sa ia. Kai to fua mai foi mea i tu a mono ki loto. So koe anga ia e nau tui a nau toa. Pe aku asi mai rewa hano ngai nunu a he koe mea kotoa pe o ku tupu e mei he cause and effect. Koe ka mea e hoko tupu re whanua mai. Koe uhinga e o mea koe ni he ku whikau aki e moe. Koe tau mo i mo society ko hore e ki he ku alu e ki he. O ku porare ti e tau mo ui. O ku correspondence e tau mo ui he. Koe tau ta e ki he u alu e ki moi. Koe ne puhe matangi me he ku mare ei. Whakatatau ki ai akau. Koe anga ia koe e tau mo ui. Pia koe mea, koe foi whaunga whakonisu tone. Sio ka pau kau pehe. Hanga e tau tolo mau i koe ai foi whakanofo koe. O ku hū mai e tu i me lot whakaristeane mo e otua. Ka pau kau pehe na i kai ke whai hano whakanofo. Aia, i kai ke whakakau e mawhai pure tu i kai ke whakakau e mawhai pure otua mo e lot whakaristeane. Ka ke tau mana tui koe konistu tone o ono pōni. Na e whauia aki ai uru ere me niti, tumu koe ere me niti whakakariki mo whakaloma, ua ke ai koe ere me niti whakakaristiane. Hei kai ke lau ai tui koe tui o tonga ka pau hei kai ke whakanofo whakakaristiane. Hei kai ke lau koe tui o tonga ka pau hei kai ke tau mawha hono kawa i tau mawha kawa. Koe u mea ia kua pau ke whai ake whakanofo o e o wau e whakanofo kai lawa ke legitimate. Ai mea koe. Kai lawa ke hoa, kai ke hoa pe moe lao, legitimate, hoa moe lao, hoa moe. Aia koe tau pehe, koe. Umea koe me whai e pure anga koe ko hiri, nana os whai ke tui. Mue kabineti koe ia. Aini kou ke hoko whai mai koe ni, pakapau mo oni e mea koe na. Na tau sta no kei ki mua. Hangai nau tolo
o heu e o mea nei whakatua te tui. Ka koe uhinga ene pe hatu e tui koe ke whalala ke ongo minista. Ka pau koe ongo minista koe. O ko uhinga koe ongo minista ene. Pe koe ongo minista ke, pe koe ke umba oke. Ka koe mea ka atoa koe o ku maaria o pito. Ka koe mea ene te o atu e uhe wawau kai whakafokea. Koe mea uta uta e whakatumu tumu ai ka pau nai hoko mea koe ni. Koe whakalongolongo ko toa pe ai whonuai. Ai o whaunga pure ka atoa o tonga i ono whainga whotunga keke. Ka pau nai mo oni. Pa kono monia nako o sisio pe au ke o mea o ku hoko koe tupu ngā pe koe fo i wafe hongo fu. Whafoka tu wapa. Professor Karaki whaosa ki mua ai whakaukau koe na ki o mai whakhange koe na kua atu. Ka paurewa o kuwhia ma o kupu koe ni ke kapi kapi. Ai kupu koe ni he tātou whoki mai koe ni ki ai. I he whakamatala koe ni ai tiksi nāri whapālangi. Ai koe whakotuu mo nominated hange koe na ki whakahaa mai. Whiunga pia kuna o kei pia kusai. Whakotuu atu ku nominated atu. Koe appointed i he tiksi nāri ia o mai. Koe decided on beforehand. Aia koe whakanofo. I he whakalotu whuke kuia koe anointed. Aia ka pau e anoint hataha i he piliwhaki ki ai hono. Iwi whakalotu whakalau maari e mo mawhai manga i mea pehe o ku anointed daha koe ia. Ka koe hai a lea o todonu ke ka pau koe ke tatau e appointed mo i whakanofo. Ka koe hai hawhainga lea o todonu ke tau kapi kai kupu koe ni ke liriu. Kupau fuki liriu whapalangi ke pena pas mai whakatonga. He koe whakatonga fuki tau ngau e aki ka tau te whito i lao ia. Ai todonu ke liriu appointed ka pau o kai ke na whena pas mai whakanofo. Peko hawhainga rea todonu ke tau ngau e aki professor. Kaku ha mahino bea i he dictionary. Aia koe paremia o kune whakotuu atu. Tok decide pehe tu i hange ko appointed ka abaga fo ile ngawe aki ke tok decide pehe tu i whanau. Aia koe to uhinga whoka e taha e toki whai ke whinangalo o e tu i. He? Koe uhinga e taha e lava ke hu tonu ai appoint. He? I uhinga koe na sai whokotu atu nominate tonu peia. Atu koa one appoint. Aia ka pau o ku uhinga pehe ko ene whiri. Aia te tau pehe rewa. E lawa ke tu appoint ko ene whiri pe to e lawa peo tu o ku ne to e whakanofo. Ka koe whakanofo koe appoint. Ka pau koe uhinga appoint ka polo whiri pe ne to e whakanofo. Ka pau ku uhinga lo ua ki ai. Ka kua pau ke mo koe foi poini koe e whakawhai ke hei ake e nā pe e tānaki ki ai koe mo koe ki ai e whinangalo o ene awhio. Pe koe taimiko o ku whai ai ka pau koe uhinga ai appointment ke ai ki he whakanofo mo e whiri. Kua pau rewa o kai ke pehea koe anoin pe koe tāpua ki. O kai ke uhinga pehe ke tāpua ki, ka koe uhinga kua pau reo ke whai e fo i fua kama. Pa koe fua kama koe au whai he whai atu e tui e ne tohi. Pa koe tohi koe ia te ke fua kama, e whai aki a ho fua kama ki he fo i appointment. Ka pau koe ai koe appointment. Ka pau e ai koe whakanofo ai appointment. Ka koe anga koe tala noa ane nai, o ku malawa ke appoint pe toki whai ai fo i whakanofo ia o ko uhinga au ke hu mai ai fo i o wau koe tohi ai tu i whakataha moho o fuakawa. Kua pau ke fuakawa minister. Koe hu mai fo i mea whakarisiane. Aia koe hiri e tohi tapu ka ne whai ne fuakawa une tari e fo i appointment. Pe ikai. Pe koe whai lotu pe koe ha.
ka koe kai ke pehe mai pe koe ai tui. He ko whai e tohi ka o atu moi, he koe tohi whaku ate fo i tohi koe tui pe ia. O whai e fo i o wau. O toi wha fo i o wau pe koe fo i ate pe e tohi o lau pe atari rewa. Kai ke o maurere ki ai ke whai ki ke Aia ka ta foki mai ke uhinga koe na o toi o mai malawa pe ke hoko appoint koe whakanofo pe koe whiri. Ai o whakotu atu e whakanofo. Kai ke o tā noa pe whaka koe ane nai he literal e o fui rea. He ko hange ko tā noa koe ke election whiri koe kakai o ku whiri mai o whai ai fo i o wau ai fo i fuakawa. Ko ku poini a koe whai fo i fuakawa i he osi hono appoint ka pau koe whiri e hataha mawhai o lunga hataha o ku maalunga i hataha i ki lalo ai pia elect ka pau ku whai e haka kai toko lahi ki hataha ke whafofonga i nauto. Ka koe ta whoki mai o ku pehe e ue o wau. Koe whehu i, koe hae o hinga o tau hoko ai u tō ke pe koe u paraparema ke i he wā o i kabineti. Kata. He wā o e paremia mo i kabineti pia mo e tui, pia mo e whatato koni. Koe whehu i, he ku whakautu pe, talu mea samila krisi pohiwa na hoko ai o mea koia, toi hoko e ni he pure anga koe ni o hua kameriku. Koe tau whanonga ai ki whe, te tau whanonga pehe, he kui kai ke si. Ka koe uhinga ene hoko e pure anga samila krisi pohiwa, veteki ai. Aki ai prerogative power tui, mawhai pure koe tui. Toi hoko koe ni toi mowete, na kau ke ai na kustalatu ka koe na ai uesia he mawhai pure tui ai foi veteki koe no bonds koe ni. Koe tu oua ene hu mai mawhai pure tui whakarewrewa, prerogative power. Koe ku whehu i. O ke ai e huinga o kutoutou hoko ai e ni ke alu ke toi wā mamao ange ai wā o paremia ne ua mo kabineti te mo tui mo whakatato koni. Pa koe hae mea hoko ai, oku ne ue sia lahi ai whonua, mo paanga toku hau ai whonua. Oku tau fie mau ke tau fou ai peha mea pehe, he koe halanga ia ki he tō hapure anga, mo movete hapure anga, ai umea koe no hoko. Sai, te tau tuku ai pe ke alu pehe ai pe ai wā ko ia ke toi whalahi ange, pe ko e tau ngā ue, ke tuku hifo, ke whasi, pe, koe poine tā, ko e tau ai ke nā lere ke heke. Ma wahe tu iki he, lere pare mi ai me kabineti, he koe meu whe mau he kautakia, koe nā meu asimai koe mea Samuela Kispohiwa mo waka Meriku, na fie mau ke si, au pita hatoi kaumai tu i me whatato koni. Ka koe whehui o pehe. Ko osi ni riu ki ai e whaunga e whanua he koe pure anga tui whakoni sutone, koe tāri koe ki ai i kai. Aia o ku whai ai mawai ua mo e alu ke whalahi ange, i he whaunga ia kono natu la ke puke peke na alu pehepe. Na o whakatahape. Pakapahi ka ke tau whai hame, koe whaunga pure ko o kou whau, kono o atu ke tolonga atu ai whanonga whakataha, o na whengau ak whakatahape, kai kei tūpe ai mea na e whai mai i u konga lalahi o e liliu koe pe koe Saupulu na e whai i he wāwhenga furu. Ka koe mea koe ke he wā e tui mo e whatahatongi mo kabineti, koe fo iu hoia koe o e parapare ma, pe koe fo iu hoia koe o kou whao e whai whaunga pūre koe o kou tānoa ke ai ke me hanga solowa. Koe uhinga heka ke o se ai u parapare ma, kai malawa re vai ke si pe tuku ai alu koe ke whalahi ange, ai wā i he kabineti mo paremia, mo tui mo paremia. He koe uhinga kou aluai ke whalahi pehe, pe toi ka e mahino ange. Koe uhinga he koe fwoi ka whaaki kou whe maa na tolu ke te mokalate whonua.
Foi ta whaaki koe, unau whee mau pe ke tau tuu pe he pure anga whaatui. Ka te tau alu ki whee, ko pau ke tau whau e fo i mea, ke ne solova, pe koe fo i whaunga e whanua, koe fo i whaunga pure anga whaatui whaka Westminster, ka naki mai e tau e uawhe, koe uhinga e naku tā noa ke tau e uawhe. Ki tau lava na tolo tā noa halu ke whangi piripiri pare ma koe ni tā te kauhanga huru i mai, ke lava ke māma lelei, ai mea o tau tā noa ke ai. Kai, koe tau tā noa pe he whakapuri. Ka koe anga e ku vahe atu e ue mumau ka whafoke atu. Malo bito, professor ko tuipe mahalo ku tā ngāti wheunga he ahoni i he isiu koni, gulaba ke o mai, hange koe nā takamata ake proklama, o ku te keke hata hae halai a heni, koe launga pe ku whahoko, pe ku whae ngāwe ke ai i he due process, koe tau tala noa whaka tau tolu he tau konstituto ne, hange koe kawi ngai ta wha tala noa mai ai, o ku e me heni ku loto ke whamahino atu pe ke he nihi koni, o ku mou whanongo i proklama, aia koe tohi koe mei he tui, o ku o mai tohi whakanofo koe me he tui, aia koe tawanga mahene aku wha au beha taha me ofisi au e palasi o alu ke ngahi api koe kau minista o lau ai tohi whakanofo, koe tohi a koe aku whakara koe tohi hanga tonu pe ia mehene afio, ka whamoni huafa ke ne afio koe fuakawa koe whalearea, koe fuakawa kehe, koe tohi a koe ia, koe taimgo alai kau me mi pa koe whalearea, o ku au lau rewe na fuakawa na tolu ia koe fuakawa ia ki nau ngā ue koe ki whalearea koe ngomea kehe pe ia ua, o koe tohi whanofo pe ku lau i he uapi koe o e kau minista pe ku lau i office paremia, pa te lau pe whalearea koe ngo whi tohi kehe ia ua. Professor, ka ki hanga moa o pa wahmea koe loto ki whama opo ki ai, pata toki hoko atu hiri ha wike mihe. Koe fie whehoi atu e uho i wawaulahi. Ko hai na nehanga o whakotu mai, pe na nehanga o mai ki he wharearea, na e minista ai toko ua i kai ke whakanofo e tui. Okay. Na i he wharearea kon i he wike kua osi. Na korea i he tokon paremia. Toke tā Daniela Fusmalohi. Ki he eksea ki whakahu mai ki taima wahe maana i wharearea. Pena ene mea ai o whae ko ene o atu ki he eksea, pa me wharearea ene launga, ko ngā kumahino ke te ia, o na ika ki a tohi whaka nofo ia, o e ongo minista e ua, pena ne o hake behingoa, ko Lord Vaia, pea mo i minista pa anga malolo, Faust Tiweti, he? Aia koe ongo minista ia ua, na ni behina whanofo nau e September. I he ngahi aho kehe peka na e whanofo i September, mana tu i whoke hirianga ko ia hono whatae au ngai ko ia ai kau minista e toko tolu, i he bribery. Pena e whiri le vai, e he paremia malolo, ai minista e ua fo koe ni i he taimi ko ia. Na whiri e September wafe ua. Pea kone whaalea kone ane pehe i he ne launga, na i kai ke iai hatohi whanofo ia me he tui. Ka koe ngā ka pea, tutun lehe sea ke ave ki he privilege committee a launga ko ia. Na mea hake ai paremia malolo ia na te whahoko mai, oku ne launga atu, koe ngā ka tukua ki mamafa ni kuwai, pakapa ilo oku nau tonu hia pe, oku loia launga, pake tau tea i mo tokon paremia koe ngā koe ne atu e tukua ki mamafa koe ni. Mo ni pea koe isiu mamafa eni, heka hange ko tau tala noa, ka pau na kai ke o mai e tui ia a tohi whakanofo, ke awhio ia ki ai o ne tari, ka na minista na ua, kono mo o ni o kutui e tō lai. Koe ngahi tutuun ko toa na kaunga ki ai me he wawhia o mai ki Sanuari, a wawhia wa ni ma, na tai whakakonistu tōne ko toa ia, he koe ngahi kua pau ke whakanofo he tui. I he tuu koe tau konistu tōne, i he tala noa ia, ai tō lahe kuna o wakai ki ai.
Ka koe ango minsa mo me whakatia tiu professor. Mahino au pita e mahino. Ko whai koe ni me ku mana tu, ka koe mea whokia koe nau whāno whātontong. Te kai ke mana tu iau e nei tuku mai e mitia koe e pure anga ha whakanofo e ngo miniska koea. Koe. Ko whakanofo Nai pehe pe ko whakanofo ko toa pe ka minista na e tuku mai me he mitia ai pure anga o ko mui le leiki ai. Malawa pe ke uhala ka ko inga ku te kai ke mana tu e na tuku mai ha mitia tuku ke ka pa ne kai ke to o mia ke mitia kai ke ka ko na o fai kai ai whakatotolo ai se kumi ko ya ka koe mea e ko o koe ke uofo au ia ai pe ku mooni a pe i kai ka koe u mea pe ia o koe ke uofo au ia ai o ku magatu unga ia me he foi fa ata koe ni ai tu ai kabineti mo pare mia mo tu i mo fata to ko ni peti tau tau si o pe tau ke u mea ko ia pe o ku i kai ke healthy mo i le leia ke fonua ai alu pe o si hoko mai koe ke uofo au ai koe u mea na nai hoko mai o tupunga ai o mai e toi kai falala anga ai tu i he kai ke toi pe he au ia o ia ue koe mea ni ko ne toki hoko i kai. Ka koe o pete nia mai o kupesia o ko si o koe e me hoko mai pe tau whaongonga ke mea koe napa koe hahono mo o ni ka e toi hoko mai pe mea aia. Na e osi hoko mea pe he nia ki mo ai kuonga samala krisi ka wai hono veteki. Pea koe toi hoko koe ni mahalo pe na i kai ke tari mai ai whakatato ko ni mo tui kai asi mai ai kai mina asi mai u konga mawhai pure whakareo rewa tui he tau foi hau koe me tau ko si ke tau ni. Pe ko umea ia ko tokanga ke ai he kai ke tau fononga pe tau tau mo umea pe heni i he unga wha politika re he ko kai ke mo uilele ai pe he ai ongo mawhai lalahi ko ni. Whafo ke atu e ua Koe na e o fai befo no whakatokanga i ona ngahi tālanga whahoko ko inga ko na kai ko ha ka pau e mahino o kuia i hapalapare maheni koe ko hapalapare mai ai sino o Theophilus i tiweti pe mo lotu mai ko he koe ko na ua ia kua ha mawhai ai ke na whakanofo pe naua ke na hoko ko ha ke makatuunga ha na minista i hata e uhinga ka ko uhinga pe fok mahalo ko ha ke whai hana whakatontonu ka na ki konga lea na a ko mana tu le be he me ako e ton pare mena ni pe he na e kai ke ha tohi whakanofo me tu i ka koe tohi whakatoka ngā i pe mehe whakatako ni. Pa ukdonok mana tūko, nai ki kupu ilea pe he ai koe tohi whakatoka ngā i pe, koe koe mahino e ka apu ka uhinga maha Professor Tupek maha ke toki osi whakatotolo koe nu whai e whare area. Pata toki mahino i ai pe koe hai whangi kupu ilea, koe hai uhinga whangi tohi whakatoka ngā i me whakatako ni. Ka koe tau koni stuto ne whakatatoku as mahino pe na hulu atu koe whakanofo e tu i na weke te kāwai ha watahatoko ni mo ha fua whainga me ai. Ia ka koe whaasi ke whamā pōpua ki e tātara noa e uhalai. Koe whakarea kou pe he. O koe koa fo ui ia kapau o kumooni. Koe tau tānoan kapau kumooni. Pe pehe re vai tau wharea. Koe koa fo ui ia igno pere vai a tapu mo ia pe pehe ki a Theophilus. Koe he, ko Theophilus he. Theophilus tiweti, koe. A tiweti ia Theophilus. O koe ke o kou whehu ia au ai whakarea koe a pehe. O koe ko hana fo ui ia na ua kapau na whanofo na ua he koe ko hana whiri. Ko whiri a e paremia. Koe. Ka koe tū whakonisu tō ne ka pau o ku mooni, ka pau nai mooni, koe ko pēa tuen na ana whai pehe. Ka pau nai mooni, o kuna moua mo ki na ua koe na hanga tari ai ongo la kanga ko ia o kuna iloi le rei ko pau ke a whangatuku mehetui. Koe. O ke whatonga, o kou whakarea pehe, he kui kai ke pehe ke na tae ilo nau ha mea.
Ka pau nei mooni na e whakanofo ki na ua. Pea keike o atu hatohi ai tu i kua tau o si ilo me koni stutoni mo e tauanga maheni. Pea e o mai he ongo na e whakanofo ki na ua. Ka te keike whakatoa ngai au e kumana tu te ute alo sio ke ongo e mea e pure anga. Ka pau te uwhia mau ke alo sio ke. Ka koe whakarea koku pe he. Ka pau na ana tari whakalongolongo pe kai ko hana fo ui. O kou whakawhehu ia au ia e fo i whakarea ko ia. He ku ilo e toko taha toa pe hono whakanofo i tonga koe minista ko pau ke a whangatuku he tu i pe o atu e tohi kia. Paka pau ku te tari pe kita la kanga minista ta e o atu e tohi ai tu i o ku te mo ua mo kita ke fo i mea koia. Kai ke koe tau tala noa pe foki ko hono fo whai ai hono fo tu mai koe naka te tau whangonga nge ko tala noa ki na whangatuku mai pe koe mo oni pe kai. Pea neongo i pe ia ua i wawau pe koe mo oni pe kai. O kou tala noa pe au ke alu whakautu utu e palo parema, ko e palo parema ia ai pare mia mo e kabineti, pea mo e tui mo e kabineti, mo e whakatato koni. Tuku kehe pe pure anga ko ini, aini na ustalatu pe he ta ngai fuafua polo kalama mai. Ko e fuafua pure anga aini ke te au o ku mahino ai, e nau mahino i ai mawhai pure wharewerewa e tui a konistu tone, mo koni sutone whakatu i e nau wanga whai. O stalatu pe au ia foi mooni ko ia ko tok tau ke ia ni hapure anga pe. Pe ko no hinga ko ia u whaka mooni me he upure anga koe. Te fita tau e kamata mai mea Samuela Crispo. Koe ko atu e mea ia ke pehe pe o ku mooni pe kai ko tu ofi hene hoko o mea. Au ko no vete ke pure anga Samuela Crispo hiwa. Pe au ke mo vete ko ni he vons ko ni na e kaunga hu mai e tu iki ai. Kai ke ko whamalo atu ke o mai ka venga mau inga ke ta tānoa ke ai. Pau kau whakawange pe ke alu ke lele ianga lakalakai monoa nge ai umea kono koko. Pea koe hoko mai ai toi umea koe nipa kou fia ai. E sio ke foi fonga pure koe nau whau ke ave na whai kua no fie mau pe kai pe aonga kai usai pe ia. Ka koe kusio ia koe ki he tau whanonga mai koe ni kau malo au pito. Tua o waulahi ka tau tato polokalama malo. Pamalo atu o Palofesa i he lava ko ia o e polokalama punga whanua alo au ki he wikeni, tato ki hoko atu i a hirha wike mihen, o wha atu Palofesa. Malo. Pamalo atu e kainga i he lava ke mo kau mai, pia mo mui mai he polokalama ko ia, to funga whanua alo au, pia mo Palofesa to ke tā se sio laftani, whamalo atu he ngai whehu i ko mo o mai, ka koe ngatai e tau polokalama ki ahoni, tau toki whelongo aki a pongpong, mga hi polokalama ka hoko mai ka momea.